Күн шерифлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін февралінің 14-сы ве Қырым işgalinin 1083 күнүдір. Студияда Муслим Умеров бұлына бізім шымдыке эфирімізде бойле хаберлер. Керіч кечіті бұзлап қалды. Işgalчы Қырым махкемесі Ползовның сорға чекмесіне разылық берді. Bu binada adalet yok. Романияда наразылықлар девам etmekte. Avrupa Birliği bizge bu meselede yardım etmesini isteyimiz. Адвокат Николай Полозов Крым-татар халқы Межлисі рейсін Муавины Ильми Умеровны қорчалап оламаз. Ижғал олынған Қырымның юхары махкемесі Ахмежітінің Киев район махкемесінің сорға ақындаки қарарыны денештірмеден қалдырды. Адвокат Николай Полозов шат статусына кечті ве бұның үшін Умеровны қорчалап оламаз. Адвокат юқары махкемелерге шикает етecek ola. Біріншіден бізде инсан ақлары бойынша Авропа махкемесіне мұрачат етмек үшін себеп пейда oldu. Мұнда инсан ақлары бойынша Авропа конвенциясы ве ИСА сервислікнің бұзылығы ачық айдың көріне. Екіншіден біз Русия қанунына көреде итираз білдірежекміз. Менімше бұл ішімнің нәтижесіне тесір етейжек, чүнки бұл саяси самарыш. Бұл табыр кере біздің топрағымызға келген девлетте ақсызлық әр шейден ұстын олғанını таздықлай. Полный правовой беспредел. Алепподаки уруш вақтында Сурия үкіметі ясақ етілген кимияви силах қоланған. Бұл ақта құқырыйжы Human Rights Watch тәшкілаты білдірмекте. Бойле нәтижелер шатларнен кешірілген интервью, фото ве видео дәлелер көзден кешірілген ве иштимаяғларда язылған митинлер есасында чықарылғандар. Кимияви силах қоланылмасы себебінден 9000 ерлі сакин олар арасында 4 бала әлі қолып, 200-ге яқын инсан яраланды. Құқырыйжылар бірлешкен милетлер тәшкілатында Мудафа шурасыны жауапкер олғанларға қаршы санкцияларының көрсетілмесini талап ете. Ölüm cezası hakkında ricası İstanbul'da Reyna klubunda 39 insanına atıp öldürgen terörist Abdulkadir Masharipov ona nisbetten idam ceza kullanılmasını rica etti. Bu haqda Hürriyet neşiri yaza. Terörist bildirgenine göre onu Suriye yolbaşçıları aldatkan. Ona klubda tek Hristiyanlar toplaşkanı hakkında haber bergenler. Patlavdan son katil o sözünü öldürmege istegen, lakin granata patlavından son osaq kalgan. Türkiye'deki Kırım Tatarları birleşmege devam eteler. İstanbul şehrinde yanı Kırım Tatar dernegi açıldı. Halkını derneknen tanıştırma merasimi Sabalık Kavaltı çerçevesinde geçti. Muhbirimiz Emine Halil İstanbul'un ikinci dernegi hakkında hikaye etti. İstanbul Türkiye'nin en çok eyalisi olgan şehir. Mında tahminen 20 milyondan ziyade insan yaşay. Bu vakit kecik İstanbul'un Avrupa kıtasında yerleşken tek bir tane Kırım Tatar dernegi faaliyet gösteriyordu. Çoxsu insanlar olgan dernekke mesafe uzaklığı sebebinden katnap olamaydılar. Ende ise Asya kıtasındaki dernek teşkil olundu. Kırım Türklerinin diasporasının en önemli halkalarından birisi olan İstanbul'da öncelikle Kırım Türklerini bir araya getirip birbirlerinden haberdar etmek, Kırım kültürünü çocuklarımıza aşılamak, ondan sonra da bu oluşumumuzu tamamlayıp güçlenip Kırım'daki soydaşlarımıza yardımcı olmak, onların sıkıntılarını çözmek. Dernek kurucuları yakın gelecekte Kırım ve Kırım Tatarlarının meselelerinde faydalı olacaklarına söz verirler. Bu bizim ilk etkinliğimiz bu kadar büyük bir kalabalıkla. İnşallah bundan sonra daha büyük kalabalıklarla daha güzel etkinliklerde bir araya geleceğiz. Vatanımıza, milletimize daha çok faydalı olmaya çalışacağız. Dernek rehberiyeti yanı kurulgan derneknin Türkiye'deki Kırım Tatar dernekleri arasında gelecekte en çok azası olacağına düşüne. Ve teşkilatının farklı bölüklerini açmağa planlaştıra. Müzikte olacak, gençlik kolları da olacak, bayanlar, hanımlar onların kolları da olacak. Ve dediğim gibi İstanbul geniş bir metropol. O yüzden Anadolu yakasında belki de yani şu anda söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Türkiye'deki dernekler içerisinde en fazla üyeye sahip olacak dernek belki de bu dernek. Yanı dernekte bulungan misafirler toplaşudan memnun olganlarını ve gelecekte daha ziyade faaliyetler beklegenlerini ayttılar. Çok güzel gidiyor. İnşallah her zaman bu tür toplantılar devam eder. Evet.
bir tarih yaşıyorum. Harika oldu. Çok iyi düşünülmüş bir etkinlik. Bu kadar çok kişi gelebileceğini tahmin etmiyordum. Yani gerçekten iyi oldu. Birbirimizle görüştük, tanıştık, konuştuk. Her şeyden önce, ikramlardan önce ben dostluk, beraberlik olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir kaynaşma var. İnşallah daha da güzel olacak. Çok güzel bir kaynaşma oluyor. Beğeniyoruz, çok güzel. Organizasyonların devamını bekliyoruz. Toplanğan misafirlerge qavaltıdan son dernekning yapmağa istegen faaliyetleri anlatıldı. Bunun ile beraber Kırımdaki sonki yıllarda olup geçken vaziyetleri anlatıldı. İnşallah Kırım Rusya'nın işgalinden kurtulursa Kırım'da belki de 1783 yılında kaybettiğimiz haklarımızdan sonra en büyük hakları geri kazanma şansına ve imkanına kavuşacağız. Resmi sözlerden son kelgen misafirler Kırım Tatar avalarını dinlep kaytarma oynadılar. Emine Halil, Vladlen Melnikov, Zaman, ATR, İstanbul. Америка Кошма Штатларының Milli Xavfsızlıq boyunca президент мәслихатчысы Майкл Флинн Бияз сарайда кечирилген көрүшүвден сон истифага чыкты. О Трамптын президент вазифесине тайинленмесинден эвел Русия элчисинен Русияга каршы япылган санкцияларынын лягу этүү боюнча музакерелер кечирмекте кабатлана. Флинн девлетинин дипломатик менфаатларыны бир ватандаш оларак темсил этмекни ясак эткен канунну бозган деп эсаплана. Романия парламенты кабарчылыкнен күреш меселелери боюнча референдумнун кечирилүүнү рей берди. Бунун тешибүсчүсү Романия президентидир. Себеби исе девлетте бир айдан зияде девам эткен кутлеви наразылык акциялары болгондур. Митингилер кабарчылыкларга жазаны садилештирген кануннун кабыл этилмесинден сон башланды. Романия майданы Авропа бирлигинин демократик кыйметлери үчүн күреше. Олар Авропа бирлигинден кол тутмасыны рижа этелер. Адет үзре Романия Авропа бирлигинин бир кенарында булуна, ләкин база вакытларда мисал үчүн шымды болганы киби биз мерkezde булунабыз. Менимче бу инсанларны Авропа бирлигинин кыйметлери бирлештире. Ve менимче бу башкалар, яни комшуларыбыз үчүн күчлүү жолланмадыр. Авропа бирлиги бизге бу маселеде ярдым этмесин истейбиз. Чүнки парламентimiz ve өкмөт биздин менфаатларыбызны темсил эткенин дуймайбыз. Биздин векиллерибиз калмады. Эгерде Авропа бирлиги бизге ярдым этмекке истесе де, о четте туруп бизге бу маселеде ярдым этмекке ашыкмай. Ләкин бу девлетте буларны биз өзүбүз чыгып оламайбыз. Бутун Авропа бирлигинде мен иллери кеткен девлетлерни, инфраструктура хастаханелерни көрдүм. Мен айнысыны өз девлетимде көрмөккө истейм. 10 жылдан сон дегил шымды. Бар мевсиминде Русия ордусы 2000 Кырым сакинini беклемекте. Кырымнын ишгалчы аскерлик бөлүгүнүн жолбашчысы Анатолий Малолетканын маалыматларына көрө, Кара деңиз бахриясы фарклы мутехассисларда мухтачтыр. Мутехассис олмак үчүн ажеми аскерлер Кырымнен комшу олган Русия регионларынын арби бөлүклерине жолонулачактыр. Керіч кечеті бузлап башлай. Истиле алтында булунган Кырым тарафындан 100 араба, Краснодардан исе 600-ден зияде араба топланган. Керіч лиманы матбуат хызмети билдиргенине көрө, бугаздаки бузлануу себебинден кечетинин иши агырлашкан. Буну интернетте дерчетилген видео таздыклай. Картина маслом. Вот мы пытаемся проехать. Учур вазиет биз кечмеге тырышабыз. Менимче, мында бир шей айтылмасы нафиле. Ава тахминчилеринин ваде эткенлерине көрө Кырымда ярындан башлап аванын шиддетлүү кергенлешмеси бекленилмекте. Ава суук колганы себебинден ярымадада кар ягмасы, боран ве саниеде 20-25 метр тезликте эл эсежеги тахмин этилет. Бу биздин соңки хабарыбыз эди. Эскендер Меметов эле Невбеттеки Заман яйыныбызды качырмаңыз. Көрүшмек üzere.